Pozdrav drugari, danas pratite moj Emin recept. Danas ćemo mi praviti domaći kebab i prvo nam treba 400 grama brašna. To ćemo izvaditi u našu vagu. Hajde ti. Oj, bravo. Bravo. Ovo će nam biti tijesto za nan. Bravo, Emice. Ajde stavi tu. Bravo, baš si fino stavila. Da vidimo koliko nam je sad. Još malo, hajde da stavi nam još malo, Ema. Da vidimo, hajde. Još mrvica. Evo, Emice, da li ti voliš da jedeš nan? Da. Da, znam. I danas ćemo ti ga napraviti. Može? Može. I bit će baš ukusan. Hajde, da vidimo. Ema, šta si uradila? Nema veze. Evo, ja ću da još malo koliko je ostalo. Daj meni. Hajde, evo ti stavi. I ovo bi nam bilo 400 grama brašna za naš nan. Evo tebi sad. Dobro, hajde, nećemo više. Naših 400 grama brašna koje smo odmjerili stavljamo u zdjelo. I prvo pravimo tijesto zato što ono mora dosti barem 10 minuta. Ovdje imamo supenu kašiku maslinovog ulja. Emica će dodati vrećicu praška za pecivo. Uzmi zdjelcu i dodaj, hajde, stavi. Bravo. Bravo, Emice. I imamo jednu čajnu kaščicu soli. A inače je recept gdje ide 200 grama brašna, ide 120 grama jogurta. Ali mi pravimo duplu porciju pa mi stavljamo više. Sada miješamo dok se sve to ne sjedini. Bravo, Ema! Sada završavamo smješ sa tijestom koje smo umiješali i ostavit ćemo ga da odstoji 10 minuta. I za oni koji nisu znali ili koji nikad nisu probali nan, to je inače tradicionalni turski hljeb. I sada ćemo mi ostaviti naš nan da odstoji 10 minuta i vidimo se. Ekipa priprema meso za kebab. Crveni luk, Biber. Pošahvat soli. Crvena paprika. Vajketa. Dodajemo sad grčki jogurt. Posjediniti. Sad ćemo dodati začine u meso. Sad ćemo staviti meso da stoji sa začinima pola sata. A dok čekamo meso i tijesto, napravit ćemo priloge. Sada ćemo na naš luk dodati malo soli i malo maslinovog ulja. Malo ćemo posoliti paradajz. A
A sada režemo kupus, jer kupus je zdrav. U ovoj izdelci smo otopili malo putera i u njega ćemo sada dodati bijeli luk, jer je bijeli luk također jako zdrav. Ja ovdje imam jednu zanimljivu spravicu, sa njom ćemo ubaciti bijeli luk u puter. Ovaj prijedlog koji smo napravili ćemo staviti na nan ko bude želio. Ovdje imamo jedan zanimljiv začin koji ćemo dodati na ovaj priliv i činit će ga ukusnijim. Ali naravno, šta bi bio kebab bez bijelog sosa, tako da hajmo ga napraviti. Prvo ćemo dodati malo maslinovog ulja. Ovo u izdelci mi je grčki jogurt i od njega ćemo napraviti bijeli sos. Dodat ćemo malo soli. A sada ćemo pripremiti malo kiselih krastavica za ovaj bijeli sos. Fino ćemo promiješati naš sos i bit će baš ukusan. Nakon što je meso ostalo pola sata, mi ćemo formirati trakice za kebab. Evo, gotovo je. Sad ćemo skinuti kornu foru. Sad ćemo zamotati kebab. Pošto su dječaci ubacili kebab u rernu, ja ću pripremiti naš nan. Da bi ispekli nan, nije nam potrebno nikakvo dodatno ulje u tavi, zato što tijesto samo u sebi već ima dovoljno masnoće. Baš je ukusan. Izgleda baš ukusno. Da, baš je ukusan. Ja ću staviti malo priliva od luka. Stavit ću malo luka. I dodat ću mesa. Baš je ukusan. Ako želite da vam pravimo još ukusnih recepta, pišite nam u komentare. Ćao! Ciao! Obavezno zapratite i kliknite zvonce.